Soko TV chinsa ni sato hasubut ko bwiga bwi 14 mutinyiga okianda mwako iga bwi chiri bubere 25 kurwa sobo gatagati bo mucho Nairobi asensi ya Kenya wikando nsiga wasoko tubwaterera kurwa ngukwaregania asenchira ya bene chenkuru kwa Clinton ndigi aseri bagari abari bakombwate sobut ko bware gocho kone kyamari gine chibicha achiko gochira asenchira rengia to basabikara nsoike obenente kurbono wika mwari mwancho murigera bwo igonyora abo kubwateria mangana igamba yagwetera se mitandao yaito yekerero ya Facebook na YouTube asetore live buna Ensoko TV. Karibu sana nendo mwancho murigeria bona mayakuru Ensoko chinsa isato tuguchaka na robot rokubwatia ase abamenyi bensemo yegesa yogotoka ase ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii bakorwa mono yokuria ekerugo kyo MC ase ward yo Muske Joseph Gwaro uyu manyakaine bunemboga niga sentunde endebe yasokire na kwimurunganiria ogosarika okobe gwepara yokurwa sensemo yegesa guchase school ya Kyongongi okwana bene negetase negi Ensoko TV nigo bona baorokire hakogechigo kwabo guchasubura ibwabono hase okombigwa kwa magendra nemono yechipara ase chinsemecho nigo bona barure okuboria guchase mu MC orekerwa ase boniga kone kya bunanko irarege KKM ko baenekerie pare iyo ngwetekero murikito Bethuel Machini na roboti rwa senchire bwikirano abamenyi bense muyegesa egotoka mewodi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigo besokina kwimurunganira nende ntunde yende ogusariko ko bwe pare ko rwachinsemo chigesa guchikyongongi epare ya retiro makongu esichinga gitalinke twaronjiriye gendeke jogifira soma abagambye abachifu bagateba ngori bale diuki baba abaerese ngandi akorosie pare diuki akaracha erese para sansa igegetie kenga 1 week ngorongoro ciari pare yiga bone pare yabe irugo chigotarana na magoro ka avuta pumusho begeto kwenda libasi chi step inya bosigwa ske step yemo nandi kwa bwateransi ukwana bene ne Ensoko TV omugasorero asichinsemecho bakora wano yokirige kiro kyo bwo MC ase wodiyo Muske Joseph Waro wose emboga nigo banyako bakwimurunganiria omu MC bwe wodiyo Muske Diukinyarango asikire niga bombire na nigo batamwakirite kura bananchi mbakwandamana busaigo esengenjo ne pare rembe na kiba kwandamanira amangana yande yebitiso ngana ande ngocha ko nini mwananchi onde bwensi ta kwandamana busaigo epare ye muroje bunere abaminto epare yere ina pathetic way etali gweteka etotagetenga mu MC address reason yatali koroselie pare igacheta matanga one of the funerals yagatebanga 1 week obekira banta ngo mu engineer obeira awarded eto sinyirenga ingigekogera atararosie pare bakabono igorende nonya nkwa tuchikura kuruga usentu akoete usembaro bakoete ayebono ogoro murayo bonsi uno mweshimiwa Ruto arumurayo bonsi abamoete na abatamoete kurengana na barbo nigo banyako bagwetera makongo agati abo bonchuriria asogwete bintu byabo nabo igaboroke okogende skuru asingenche pare yunige sarigete wisakanya para utare wode ngime barosite para ere flat no drainage makarabati hiyo ebo tubaro si pare gabe komorom ba ba ko yari tukuri mpaka butuko babeka bakora baenda bali chipesa cia makarabati bakweka no draining system yekorete kogera ekorete eshida bunega buna into abanyabiasara begesaga iga ebiasi beto buna togo transport byato sinyire twachane kire pare y'abantu baite bakogusega iga mbaka bangina baito bamato chirogoroga ge bakonye godunda inse bana sere mweshimiwa tware go sabo mweshimiwa Duke torosaringe pare yasengenje twachane kire buna into abanabiasara niga nene mono chinga kichiga matemo manene arobiri gochikunyaka bagawo gochaka bene nigo bono banyako bakwimurunganire nigo bono barachikunyaka bagusinywa ngaya matemo yora etere eri aboroke wabachikunyaka bagwisiransira matemo yo amatemo ngo cyari chi wiki bere kurubon chi practicals ntomati gose bago ikiga ga chemical babako likoba ko chira abasambe gotirwo chirogoroga igo nonya ne chimba bachiri bago chokara anatomy ora nyo chiko minchori nsa ige karochi egari akwamire chimba bachiminchori practical chiko kwame skuru rogo igorende twari go sabanga Duke Woka
torosirie para Kiong'ongi bo yemo nebwate pass ite konyara goika kiong'ongi osete konyara kuruororo eche eira abana andons igo egento tware kobori omo MCA arigereri a communicate bwango mono etotete komoa this week onyeta go communicate abantu mbache bakore nanda maandamano manene atanya kororokana ese ward yaito kurengana no Muske Joseph Waru nigobona nyakaboga kwene kinga nigo abantu bonsi wabonetse kwikireni wa magendero nonya bakirete gusemba mwakirete kura uyore abisi bonoiga nigobono bamoire diukinyarango ikeyemo eri nyakaboga korosie pareju onyeta ibo nigobarachi kunyakoba ku mwaka isiko igo omo MCA totete address egente address negetigia kiong'ongi ngigekogera atarakiarani esengenjo chibesa chiabeta allocated igo omwesimi wa Duke Nyarango twakoire 1 week address reason otararaoserie pare week ya moyo onye tokorosi abana inchi mbabwate chinguru esengenjo constitution ya godebanga the sovereignty power belongs to the people igo bono ekero chinguru chinene chira netasaba na inchi Duke rosie epareye okonya abantu baito ekina kigioka bakobori bali kobori kende gyonsi atatania magenderero ndeta yoko gupinga ndeta yokora kende gyonsi Kurputeria Ensoko TV kuroigaigesa ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii ditira na Bethuel Machin Biamono murikito Bethuel Machini na roboti rwa senchira yobo ikero mwancho murigaria togosuka bosio bono maega yebikorwa ebya baraikurwa na semega ya matanga koene kiwa himeyorgo ngorwa gusia samatuko abuangoiga anemona sege korekia abuangoiga Muske Japhet Nyakundi yoro mujumbe w'ibunge ya Kitutu Chache North amono yo mwabo mheshimiwa Anthony Kibagendi w'ibunge ya Kitutu Chache South ejumeiga banyatuko babagutwara hugweta na chimeme hasumoiga wa matanga oyonegetikwa senseme ya mase ebunge yo ya Kitutu Chache North niko bona bamenyi kurwase orogongorwa gusi hanemona asobochie obo umuchubo songo hasobo gatagati bwe county yo baesokire na kugikira chimbo echo na goteba ekero kia matanga tiga family na nyagosira baigwa amaskani Marietha Justus Moseti igo ndega iga busongo no moraye yo mase busonga igese gasie ya matatu igo ndagete koirari bageri kotebia bana siasa aba bakogenda matanga bachi gokora gisegi ndagete koirari bageri kobakaninga onye mwachira matanga genda matanga moyo mino pole moruororo engakia siasa ngochere mutuere ngakia siasa kiro monda kole siasa yaye ninja matanga pole konga gusena magombo mwaja komenta itekurwa nasa matanga kiro muntu gotwara ngane ye mebwikaine twansipi na bongo tware yane no yonda tware yaye igonga ondeta yole special sa erena makukwana osere na bwatu murayo muya na kiro muraruto naga ne irigocha boigo onye matiangi boigo bone gente kiyo kimono sana igongo tebia baisimiwe babanga ge otherwise yokorekana ngento to bachorete mumanyeti sababu na matanga mugochi korwana igongo batebinga egere tokole siasa ngorangora naende ingwa kiro naende nchino yo abare bagusiga igasensemu ya matatu nkoyera linga abantu baminto amatanga bera ko bagusiga iga naende yaroka ninga baraye bakonda baba bakurwana batigana ne chingoma kera rituko nerinde tika enyarekane nga baraye baminto bamanyenga kero monto mintanyoro bakongosa atwalira mabe tika toende tomogo tomo engora yeito padre yokonda komwana enda magombande nga nokorwana chisegi esa matanga yanyarekana nga chisegi chianza mapema no ene ngori yale kurusi ku montanyora ararira matukabera 3 eburuburu yaba abantu batama aba watani ao abo bakwegerera obwene bwa mwanyabantu nigo bona bamochiria bisi iyobori kibwe chinemero ye county ya Kisii insio boraibwa Charles Ayenda asokwenekia obokurumi ekerogyo kobwato kobokoreri bwaye ochia 7 inchi okwana ekerogyo komwegerera Christopher Maina oyo honereriwe endemero yaye nigo bona basabire byombe biri bitendere tobo tukikoimukia egetambo kerokia bwango hase omotenerio yo bwa bisi yo elyo ochia kwenekia obwene no bokoreri ngo chibore kobo bya ochia 7 inchi kutoka kotini kaenda vizuri, nikapata kila kitu kutoka kotini, kufika nikajaza kila kitu, makaratasi yote niko nayo, kufika mbele ya land registrar
wakati alitengeneza title mbili 1810 1808 akaniambia nisalende 1810. Nikamuuliza kwa nini, akaniambia kama sio hivyo utasunguka hapa mpaka. Na wakati nilienda hapo, ukweli kuna karatasi ameniandikia mahali ati nitaenda kuanza upya. Na hiyo makaratasi yote wakati nimekata, nilienda wakaniambia nikate saji ya kwenda kuangalia hiyo title imebadilishwa kwa jina la nani. Nikapata imeandikwa no record. Sisi tuko hapa kwa sababu kuna mwenzetu hapa anataka kunyanyaswa mambo ya shamba. Na si mmoja, ni wengi. Hata kuna nini hapa inatengenezwa, si People's Park. Kotini yenyewe ilisema huyo mama apewe title deed, hawajawahi pewa. Na hii ni kesi nyingine. Kuna kesi nyingine tena hapa hao watu wengi wamenyanyaswa na hii county land registry. Na huyu registrar tunamshuku sana, kwa sababu kama hata mahakama imeamuru huyu mtu apewe title deed, what do you wait? Why don't you give them? What do you want? Not above the constitution. You are working under chapter 6 of the Constitution of Kenya, ambayo inaamrisha ya kwamba you do your work according to chapter 6, which requires you to be transparent, open and accountable. Ingilia kati, EACC ingilia kati. Just investigate what is going on with this land registry. Because if you go there, you see people who are following their documents each and every day. Now they have turned to be workers. Probably you may mistake those people who goes there every day. You may think that they are working there. Uliza Mheshimiwa Rais, tutauliza CS Lands ya kwamba muda wako umefika wa kuondoka ili tukufuate. Wewe kama mwananchi, wewe kama mfanyikazi wa serikali, wewe kama mzaliwa wa Kisii, huwezi kudhulumu watu wa Kisii, na hivyo ninasema ayenda must. Toskapasio mwancho murigeria nyagitari ya Aga Khan yiye gotoka se omuchubo songo ni goriti koriare robato aro moyega bwa bangina ane mona bobe bwa atleti bune nchira yamo yoko ene kyanko menya baraso bogima bore bobochenu amona abana babo abasubatu be bwa atleti ni gobona baye gobosemia igoro yoko bakini abana babo enchira yoko barenda ko ene kyo bochenu bwa abana na boigo chingencho choko barenga chubose chingencho echoko barenga kero bagendrete gokina. Leo tumekuwa na siku ya furaha ambayo tumejumuika pamoja na akina mama wajawazito, akina mama ambao wana watoto wadogo kwa siku ya wellness camp for mothers and babies and actually young families. So tumeshinda pamoja, tumejifunza jinsi ya kujichunga, kujihandle kama mama wakati uko mjamzito. Na pia ni danger signs gani mama anaweza ona akiwa mjamzito na nini anafaa kufanya. Muhimu pia tumejifunza kuhusu chanjo na kuhusu lishe bora kwa watoto. Zaidi ya hapo tumejifunza pia kuhusu mazoezi katika ujauzito na baada ya ujauzito na pia wakati ambapo mama anajifungua. Umuhimu wa siku kama hii ni kuwa tunakutana na wamama kwa njia ya kipekee ambapo kuna utulivu, kuna furaha na masomo kwa wingi. Leo nimefurahia kwa katika hospitali ya Aga Khan. Nimeweza kufunzwa vitu mingi. Moja yao ni namna ambavyo tunafaa kufanya wakati tunazaa, vitu za kuavoid, yani za kuepuka wakati wa huo muda, na pia kabla uzae pia tumeweza kupewa mafunzo vitu za kufanya ukitaka kupata ukitaka kukua kwa hiyo process. Today we were in Aga Khan Medical Center and we've learned a lot. We've learned about diabetes, we've learned about diet, and of course to the expectant mothers they've learned about how they should go with their journey. And we want to thank the administration and everybody who participated. It has been of impact to us and we thank. Mancho murigeria nugo saba kwa ninga noga nrete guesemia na kwemanya aya ene kiwe kuru asemesa ya maya kuru ensoko chinsa isatongo go sababu aterragu toiro mutimo kwa mokega se studio ya kabere tosoe chiduka kego to kwirana tunyara kugendera guesemia na mange toskare.
Ege Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. Nuga nitisukuru asomwana arakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere sukuru yawo emirulito nige kugenda n'amaganio a CBE nguruturo sombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Nje Daktari Stanislaus Misati, nje director ya St George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakarambya mwana saba no muko na turetera ande ko basaba mo byandira turetera abana kyagere skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya skuru ga na berengia asaba na baito bagoso Asamange twakirisimya namba 0722734583. St George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Omwancho muri Nsoko TV igeta Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera teneni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machine na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi Ege Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho murigeria karibu sana naenda sensemo ya kabere ya mayakuru ensoko chinsa isato mbia muna soko gendra gutubwatiria tugendre kogosemia na gukumanya na bono tugusuka busio ase oroboti rokubwatia ekero hamakongu ao mwancho murigeria aenekiwa samatuko abwangoiga chingaki wose chingaki chokoira abana batabuchoko na abana batabwati abaibori babo nigo bono mo director obo otendreto abana abo ime account ya Kisii Patrick Awino ayesokire na gukwandega tia monchiria babekire herio gokonya emechando yue konyora abana abo gukwana negeta seni Nsoko TV nigo bona Awino agandia abana kurindwa ime yebinyorori tangani ekero yasinyire babwati bitambukiro byonsi biri bibwendrete batarikira kubwato ko guchase chinyombe chobo se chinkecho chikorenda abana abo batabwati abaibori. By names I'm called Patrick Awino. I'm the county director in charge of the Directorate for Children's Services, Kisii County. And I'm here to briefly explain the reason why we don't want children to be taken to the charitable children's institutions, which you basically know as orphanages. There's a program known as the Care Reform, and the principle for the Care Reform is any child who has a problem within the community is supposed to be assisted within the community, whereby alternatives are considered before being taken to the institution. And for institution to us is a last resort for the child to be taken there. Number two, a child taken in an institution should be there for the shortest time possible. Because there's a trend whereby if at all children have issues, be it poverty
be it education, be it disability. Those doesn't qualify a child to be taken to any children's institution. They are supposed to be taken care of within the community. Thank you. Okay, I further want to explain that if at all there's a need for a child to be taken to an institution, there's a Girls Rescue Center based in Kisumu County, and the physical location is Kombewa, that is Seme Sub-County, where there's a fully operational Girls Rescue Center to cater for those girls who have been subjected to any form of violence. But the condition is these children must be taken there through the due process of the law, which means those children are supposed to be taken to the Kisumu Girls Rescue Center with what we call a committal warrant from a court of law. Thank you. Tuguskabosio mwanju murigereria umurai w'ikiama kia siasa ya Democracy for the Citizens Party DCP Rigathi Gachagua nigo airaire ekirenga kiaye kigucha kurigie kirogo kyuburai bwense asamo chire serikali abono haso gutaikirania chira chae ukona se kanisa ya Morit Koriarera se county ya Nyeri. Gachagua nigo bona atebire ni garachi kurigereria mono sector yo bochenu amonerie chiseme. All those who made money are included. We did it during the reign of Mwai Kibaki. Not a single day did he brag and boast to the people of Kenya or how educated he is. When we look at the one saying how educated he is, in 3 years, the things he has done, abductions and extrajudicial killings, theft of public resources, destruction of the health system, destruction of the education system, gangs and militias harassing women all over. That, to him, is a benefit of education. Why does Rigathi Gachagua want to be president? I don't want to promise you lies that I'll build roads, I'll build dams, I'll connect electricity. Those are lies. The country is almost broke. We have a debt of 12 trillion. So telling people I'll do this, I'll do that, I'll do that, ni uongo. Mchungaji umesema I'm a truthful man. If Kenyans elect me as president, Mungu akikubali, I don't want to promise lies to the people of Kenya. I want to do only one thing, to restore the Kenyan state to where Mwai Kibaki left us. And few things we want to do only. Make sure we restore our health system, that when you go to hospital, there are drugs. Restore NHIF so that when you have a card and you go to hospital, you are treated and you go home. Restore the education system, free primary education that Mwai Kibaki gave us. Make sure we restore the university financing model so that our children can get education which is an equalizer. Tuguskabosio bono mwanchu murigereria habaraya bakwa hokoboko serikali ya Kenya Kwanza bakoragwa muno mu governor bwe county ya Embu Cecily Mbarire hamwe no murikyo monase wizara yobochanu nigo bono basabira abananchi kwerikia nse yomuroberiosha nabo igo kubwata sia serikali umweshimiwa Ruto aseganga ya yokonekya buna bakenya mbachi konyora obubwenya bwa bwango na ubwirigori ryense. Na ukiona tumekuja hapa ujue mheshimiwa William Ruto anatupenda sana. Kwa sababu hata yeye mwenyewe anajua kama sio kura zetu pengine hatunge succeed kuwa na uongozi kama yeye akiwa rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Na yeye ukiangalia ameleta maendeleo mengi sana hapa Embu na counties zote za Mount Kenya. Wale ambao tumezoea siasa hii ya Kenya ambaye kila saa ni matusi. Hebu nikuulize, matusi inaongeza nafasi za ajira nafasi ngapi? Nataka nikueleze kama mtaalamu wa kiuchumi. Miutaki ni fitina hiyo ya kisiasa. Ni kweli siasa ni mashindano, ni kweli. Lakini sio mashindano ati lazima uumize mwenzako. Ati lazima utusi mwenzako. Hiyo sio siasa.
Siasa ambayo ni nzuri ni siasa ya sera, ambaye wanasiasa watuonyeshe fikira zao kuhusu vile tunaweza ongeza nafasi za ajira katika Kenya hii. Tumekuja hapa for two things. First of all, kushukuru hawa madaktari wetu wa mashinani kwa ile kazi mzuri wamefanya Embu County na wanaendelea kufanya Embu County. Number 2, kushukuru Mheshimiwa William Samoei Ruto ambaye alionelea ni vyema wapatiwe kitu ya kuwashukuru kwa hiyo kazi ambao wanaweza kufanya. Number 3, kuendelea na kuwasomesha, add more capacity to them by way of training, ndio waendelee kufanya hiyo kazi ambao wanafanya mzuri. Mambo ya afya tusilete siasa hata kidogo. Mimi mamangu ako 80, karibu 90 years sasa. Siishi na yeye Nairobi. Sasa akigonjeka, niko na ndege ya kukuja kumkujia. Si ataenda hiyo hospitali iko karibu. Kwa hivyo ni kazi yangu kama PS na CS wangu na watu wa health na Ministry ya Health kurekebisha ile maneno ndogo ndogo yenye inaweza kuwa haijakamilika vizuri, ndio watu wakue na wasikue na changamoto wakienda pale hospitali. Mwancho murigeria wano tosoya sensemo yechigosori nigo nkomanyigwa buna etimu ya Shabana Youth nigo ya ikore timu ya Nyagutabaya nigo remo asebo sase keminano ky'omupira bwa maguru ase county ya Kisii. Ekeminano ekyo nigo gyakorekana ase geti kya Nyaguta secondary omo basorero na igo koyebeke timu ya Shabana Youth seri bagarigiya ryo chikobo obonyankongo bwe keminano kerigi eyo ase omwaka oyega. Na igo nigo bono etimu eyo gose chitimu ekyo chia kwanira emechanderi bagwetera koena kya gwikirania ebiminano ebiga. Kito Weekly Forenge na roboti rwa Century Weekend. Na sekimina nege tindi gia FKF Kisii County League egatie timu ya Nyagutabaya na amone timu ya Shabana Youth gia koreka na segeti kia Nyaguta Secondary omubasorero. Kitu Nabate. Timu ya Shabana Youth FC niko nyara kabage ko yikore timu ya Nyaguta Bayana igore ya masirigana lesagero igore ya nyakabe ko nyonsi kwa namogosori giata Eugene Nyang'au asedagika ya 45 egepinde getangani Kitu Nabate. Nimefurahia kwa timu yetu kwa leo kwa kushinda bao moja. Mimi ndo nimefungia timu na timu yetu tumekuwa tukitafuta hii win ndio tusonge mbele nayo. So hii championship imekuwa ngumu, si rahisi, lakini ni kujituma na unasikiza tu chenye kocha anakuambia, tuna move on tu. Kwetu sasa sisi mambo inaenda sawa kwa sababu tulikuwa tunataka ushindi peke yake. Alafu hizo zingine tu hata tukipiga draw bado tunabeba hii ligi. Ukwana ni Soko TV maiga yake minaneke kwera. Nigo umumanager bwe timu ya Shabana Youth FC arokyo mugokoye asoko bwari tukulia rero. Niko kwebeka asense mengi yakigima yokubwa obonyangongo aseke minaneke ya FKF Kisii County League omwaka oyega. Coach Shabana Youth, nimefurahi kwa ushindi wa leo. Najua kupata win away sio rahisi. It was a tough match, ni timu ambayo iko among the top 5 in the league. Kuna kushinda mechi hapa tumeshinda. We started well in the first half, tukapata bao, we lost so many chances. In the second half, kama vijana pia wale walipata energy kidogo, wakatuattack sana in the second half, but we contained them. My defenders kidogo walikuwa wanapeana very risky passes at the back, which were really costing us, but luckily enough, hawakufunga bao. What I want to do in the next matches, I want to work on that defense because their distribution is a bit not on point, so that we work on it to progress ball from the back to forward with a lot of challenges. But the boys have done well. Next matches ziko nyumbani, the last 2 matches ziko nyumbani. Sasa tumetangulia log. We just need a point to shinda hii league on this side of ours. Kwa hii county league tumepata uwanja mbaya sana, kwa zile mbaya isi moja yao.
Hatuwezi kusema uwanja ilikuwa mbaya, haikuwa very standard kama stadium, but uwanja ilikuwa a bit fair. Today we are missing a lot of chances. We were creating them, but we are missing a lot of chances. Next time I want my players to be very keen on the convert their chances. No manager bwe timu ya Nyaguta Bayern eranikanya bako gokigone nchira bagosori ba manyira ko bako gosoria abego gukonera emechande ye timu yo yaberage gwetera nonya keregati ye timu jiri chintangani isano nagatubabuna nigo barache ko barikia abagosoria boya omosimo gocha kuna nchira ya moyo gotinya timu hiyo. Hakuna mwenye alipata injury hiyo, tunashukuru Mungu sana, lakini kwa matarajio ya leo tulikuwa tunataka tushinde, tupate ushindi siku ya leo. Previous game tulishindwa, lakini leo kumeshindikana. Shabana wamepata win, it was a narrow win, lakini wameshinda. Ushindi ni ushindi tu, hata kama ukifungia nini mkono, lakini wamefungwa, wametushinda, wameenda. Hii matarajio yangu, naomba tu wanakijiji waleta support mingi kwa hii team. We lack equipment ya kufanya mazoezi, hatuna. Hata kama tuko namba 4, tumejaribu sana, tumengangana, tunajituma, tunatumia tu mfuko yetu, hakuna sponsor yoyote kwa hii team. Otherwise wenye wamekuja wageni Shabana na wanakijiji, na waambia shukrani sana, tusidi kuwa pamoja, tusonge mbele. Next season tutafanya signings za kutosha, at least angalau timu yetu ionekane mbele. Mogosari bwe timu ya Nyaguta Bayern nere okuruka Thomas Onsare eraniganya kabaka gotebabuna nonya babugwa nigo borokia omokiobo na gotebabuna ekero barachiguwe toma mono omosimo gocha na bego komenta bagosaria ase timu hiyo. Siku ya leo tumekuwa na game na Shabana Youth. Japo tumepoteza kwa bao moja. Haikuwa matarajio yetu, lakini tumejituma, tumejaribu sana. Injuries zimetusumbua kiasi na weather, tumekuwa tukisumbuliwa na weather juu ya training, lakini tumejaribu kwa uwezo wetu na tumekubali kupiwa, lakini tunajituma kwa fixtures zijazo. Tunajipanga sana, and then kwa County League imefika game yetu ya mwisho leo, na matarajio yetu ni kwamba kuanzia next season tutajipanga, tusign enough players ambao watatusaidia kwa our weak parts kwenye tujiweze vizuri, lakini we are trying. Aba tioterere benko na baraboti batigire magega nigo banyaka bakorokyo magoko bamonene kurigereria enko yega timu ekibira chintingu abwase babokania barayi banyara bagokonya timu ekyo chigenka. Tumefurahia game ya leo, hata ngawa tuko na shida ya timu kwa sababu hatuna support ambaye anatusupport, hata financing tuko chini. Jambo kubwa tunaomba jamii ya timu, wale wenyeji wa hapa, tusupport timu yetu, tulete vijana ili wasaidie timu, ili timu hii inaweza enda mbali kama tunaweza shikana mkono. Timu ya Shabana Youth bono ni getangaine aseke minanekyo ya FKF Kisii County League abase bona ibwate chepointi 55 asakubwati kwa timu ya Marani City FC iyo bwate chepointi 43 nonyake gosoretie chigosori bere bosio bwe timu ya Shabana Youth. Neke minano ya County League kinyaka bage kugosoriwa aiga segeti Nyaguta abwase timu ya Nyaguta Bayern nyaka bage kunjarigania timu ya Shabana Youth elino banyaka bako gosoria asegeti keiga. Timu ya Shabana Youth nigo nyaka bage kubwa asege egoria ya masege na resagero abwase timu yiga ekurungania ya Nyaguta Bayern nyaka bage korokia obo tindi kigima kurende tibanyara ko bakubwa. Kero twakwana na bagosori amo naba tioterere be timu ya chigani banyaka bako tabange mechano nero 2 iga waneta kurigererwa n'abaraye n'abanyako bako bakonya elinde timu chigachigendera gwesokia na gusika uchibosio. Ingo reporteria Ensoko TV kuruga gasegeti Nyaguta tamu yebunge nyari bari chache county ya Kisii Deteriane Wycliffe Orenge. Miamano murikito Wycliffe Orenge no roboti rwase nchira yobo ikenwe chigosori kurwase county ya Kisii bwego mwanchu murigeria mbuyanko manya sengenchori tukerigario mweri ase ikendi iga chigosori au chiene kiwane mono ase amamerani ari yekemirano kia EPL kuria Jumamosi na gwikira rituko ria rero ase timu ya Manchester United na boigeri ya Manchester City egosori nekegima eyo ya nyarko bake goiko mweri o hase agekaege kego kere ni gonko manyigwa buna timu ya Manchester United ya engeirwe chigori isato ase bosa mogosori Phil Foden na boigo mogosori Erling Haaland onyara koba gakobeka chigori bere na Foden ya mokwenekya obubuyobu na boigo timu ya Chelsea yanyata ko bage kurwa makari rituko rigoro na boigo na weekend ngia segencho timu ya Arsenal nero yanyorete obubui bwechigori sato ase bosa twarobot kobia mwancho morigeria gendra kwego kenemero beria gendreta sembeo ya Ensoko TV John Kebati na boigo tol dikuru studio ya kabere na ubanko nyakwene kiamari kuni chibicha ngochara century ngia chenkor kwa Clinton Ondigi tumera nanda sembeo nyasaye kawanja.